Ia, tari pe manu o tonga whanonga atu. Taha ua tolu wha. Ia, ki whakaonga pe ki ti mahalo pe ki whanonga atu. Taha ua tolu wha ni mau. Kore pe ki uwhanga atu ngā he tala whatapu kutoa pe ko sona whaki me he whareni. Kai ata mua ke u whaonga atu e whamawhola whanga tonu e whiawhini. Koe tala whatapu e ko sona whaki pia ko kore ke uwhanga ai. Whamalmalo atu he ngahi talaka kato e whanua mo Lotu. Hongona ho tau ki pure angani. Ho tau whanua e ngahi katoanga. Ko hokosia e ho tau pure angani he lolo tongani. Whawhitai ki o tua mawhie ne o mea mo ui o tau inasi ai. Pia tau kau whataha i he whiawhi whakakuloa koe ni ko pure lulu e ni. Wo furu maa wha sone tau awhe maa wao no. Koe tumutumu ene whanonga anga o e tau. Whawhitai ene alo o whalahi o tau tuota moi mai ki he aho whakakoloa koe ni. A koe aho ene o ku Huufi ai Konifelenisi kono te au maa ua se asu Wesleyan tau atai nā Tonga. Koe tau whamawhola whanga tono e whiawhini. Whahauka tua me he whare Lotu whamanatu Centenary uraki o Lotu. Me sia ko veiongo kolomotu ai Nuku'alofa i Tonga eiki. Hange ko ia ko whakaongo atu me tau radio 105.5 FM i Loto Nuku'alofa. Pe whoki ki he tau live stream he Broadcom FM 87.5 broadcasting. Kau whataha atu mo he tau YouTube i he whamawhola whangatonu o e whiawhini. Me malawa ki tau inasi ai. Mo tau ngahi family pe ki tau kāinga he otongani. Tapi foki he ot muri na hono ka toa. O ganga e whamalo ia. Ak nau tolu ko toa pe ko nau tokoni mo nau pou mai. Ko hia ko e malawa ke whamawhola whangatonu. I he whiawhini. Ka mai ngahi whatongia ko toa pe. Ko tautou ongona tu i he ngalu ea talu me he kamataanga he kātoanga. Ko tau whanonga mai mo ia i he hauani. Whamalo lai whaki he poto ngā ue. Ngā hi ngā ue whalo te whanua. Mai ia ko e poto ngā ue mia. I he pou mai ki he ngā hi whatongi ane. Whawhawhonga wharearea o tonga tapu ua. Ona po se misi sika. He ke kosiri o tonga tapu ua. Whawhawhonga wharearea o tonga tapu ono. Whane whituafe. Pe foki ki he kosiri o e mahenga whiri tonga tapu ono.
Whafufonga wharearea tonga tapu fitu. Pive ni piukala. Whafufonga wharearea tonga tapu walo. Lia Mrs. Fa. Whafufonga wharearea tonga tapu hiva. 17 tau mo ua. Whafufonga wharearea tonga tapu hongo fulu. Ka pileli lan mata. Whafufonga wharearea tonga o hapai tahaua. Pe ki hapai tahatolu. Simone kapitau wavuki mo e safe Lotu. Hema. Whafofonga wharearea wawau tahani ma. Toke ta alantani tau. Whafofonga wharearea wawau tahano. Toke ta liam waske Lotu. Whamalo ki auskana siu alai moana he whekau tatafu. Kune ihe mohenga o e mamahi i San Francisco, Amerika. Ki tau whamafolau ka weni toko tau whatoko ni mai pia poupou ki tau ngahi whamafolau ka toa pia me he ngahi whamawaka o Lotu i se Wesleyan tau atai nā Tonga. Malawa ki tau inasi ai i he ngahi polo kalamano ka katoa. Ange ko ia ko e ongona atu me he whare Lotu Centenary. Malawa pe ki tau inasi. Tau kau whataha mo ki mautolu hono katoa. I he otu murina. I he ofalahi. Ai totaha koeni ko oskana siu alai moana he whekau tatafu. Pe mo ene manat merie ki hene koi ko tatau mai he whanonga anga whai whekau malolo ko siausi tapa tau tai palu ko ne peki au. Keire papea vaiola kau mai toi ngā e whamiri hono katoa. Whamalo ki a Baby Amato Jr. He apiko peniri ki San Francisco, Amerika. Whamalo lahi atu i homo tokoni mai. O lava ke whamafola whangatonu atu. Ai ngahi Ouau. Mwe ngahi polokalama. O ki ikai whalaulau polokalama. Ka te mahu whakaongo atu. Aki nau tolu kotoa koe ni. O tatau pe i he whamafola katoa ngā he tau wangeau e Lotu. Centenary ua ia Lotu i he whanua. Kau maa foki wharearea e Lotu ka koe Konifelenisi a kono te au maa ua. Kau whataha atua i mamoe tau wike hei lala, wike potunga au e tak mamata mo whalau e ewa Tonga. Whamana tua e aho whakahifo. O e tamatu i koe kuonga i a honono mo e wharehau e whanua moha mohe ofo. Mau whiwhia ki whakaunga te ngahi potunga au e ka maa kina tolu tau taha. Ngahi wāhenga whiri mo no kau whafufonga. E nau ke ianga ofa ke mea ngā oia ki tau reti o Valfit poini mai whaema. Ka whatahatu e tau live streaming i Broadcom FM 87.5 broadcasting. E whoki ki he tau YouTube ke au taki atu ai. Ue whukai whamalo ia ki mau tolu o ku mau kau mai. I hono mui i o tau ngāhi polokalama. Mui i tau ngāhi polokalama kotoa pe i he whamafola. O tatau pe i he ngāhi e ria ke heke. Pe tau kau mo inasi ai i he hoa. Koe tau ngahi polokalama o e whiawhini, ko e Ouau Lotu Huufi e Konifelenisi ko no te au māua. Pe ko e Centenary ua ia o e Lotu. Pe mo e kaweinga ko Tonga whanua monu ia. Mei he whanemu Lotu whamanatu Centenary ulaki o e Lotu i Tonga. Taimi fitu tolu noa e whiawhi o whinai ki ai. Ko Huufi e Konifelenisi. Huufi e Konifelenisi, tataki e titiume, e koe titiume na Saxoni, koe antema. Pia hoko atu ki he Lotu, whaiwhikau tōke tāhene ri tari aini umei tolu. Whamatala whakatau e tangata i presidente o siasi, pe hoko atu ai e antema, ke kau a mamani kotoa pe. Koe whaha o e pāloti, whahoko ia e gnobere ane a fio, Lord Fiela kepa. Whanofo e tangata i ki pasteni ko whiri. Peke ske tai lahi Konifelenisi. Koe ne a whio tamako Tupou o no. Kalawa ai whanofo. Ouau whanofo e pasteni mo ske tai lahi e siasi. Hoko e pea ki he himi tuku. Hoko e pea ki he himi tuku koe kovina nite. Masaka me nite o mohe ai ki. Lama kakato ia e Ouau Huufi e Konifelenisi kakato ono te au māua. Hoko mai ki ko ngā ua o e ngau e mamawhao e pōni. Ko e COVID-19.
whahoka I himi whaangea wono noa paisteni o siasi. Kovina ni te moe o tua. Tangata iki paisteni. Pe ki ha whaiwhikau. Pe a tene whahoko ai lotu. Lau ai wholofo lau luaki me kosperia sione. Fulumani mawa he uluaki ki he walu o i vesi. Siketa ilahi ia o i siasi ko whiri. Pe a ilea ai whaiwhikau o pehe. Hoka tai pia polokalama ki he lotu whalang lang me whakangei o tua. Lau he tangata iki siketa ilahi o i siasi. Pea ngimui mo e kakai, whanonga I pe he ngahi o Ouau e lotu whakawhetai. O tataki he tangata iki siketa ilahi o Konifelenisi kua whiri. Hoko mai pe ki he vete o yanga hala, tataki pe he tangata iki siketa ilahi. Whanonga I pe e polokalama he konga ko ia hono Ouau, a umai ki he himi tolungi au hiwango fuluma walu. E lau ia e tangata iki paisteni o siasi. E whanofo I he whiawhini. Ko e fuakawa. Hoko atu ki he fuakawa. E tangata iki paisteni o siasi. Mui mai ai pe ki he konga hono tolu. Ko e sākala me niti o mohe ai eiki. Hoko atu ai pe. Mo e antema haleluya lahi. Ko e keresi. Ia hoko atu ki he whaswhakafonua. Ko e lava kakato ia ai Ouau Lotu Huufi e Konifelenisi ko no te au maua. Centenary ua ia Lotu. Tau ua ngeau. O Lotu whakaristiane I Tonga. Ko ki polokalama ia o e poni. Hange koe ngā whatongia ko tau inasi ai. Whatahaku lawe ia ko hiva a Tonga tapu uluaki. Nau whakahoko ai whatongia hiva e poni mo tataki e ngahi o Ouau. Whakahiva I he poni. Whakawhia tau peki mo tolo no katoa, mo wakai mai he tau reti o Walfit Poini mai whaema, peki he live stream I he Broadcom FM 87.5 broadcasting. Kau whatahatu I he tau YouTube. Aki mo tolo ko tau pe, mo whatawange. Oku takilele iatu, ai whamafolani ka teki mo tolo no katoa. Ko e tau mua ngā wei a Broadcom, I FM 87.5, peko e Walfitu Poini mai whaema. Ke tau whewahewai aki, ai ngahi yausia mo e lau maari, urotonga tofa mo toka I he vai whanua tonga tapu. I he kātoanga lahi mo e kātoanga whamawhana. Ko tau hausia I he ngahi ahone. Ko ngā tū kātoanga tonga eiki, pea ko hake mo hifo mai. Nā tolu kotoa pe me he o murina kau mai o tongani ngā he whanua kau ngā api. O tau kau whata. Mahino pe ko tutuko e ngahi ako, ta tau pe ako ai siasi. Mo ako ai puri anga, whanonga I he wike ua. Pea malama rere ia e ngahi whatongiani. Mahino ke tau whamafula, tokoni mai ngahi ako anga ni I. Ke nofu anga o ke nau tolu ko nau wholau mai. I he ngahi polokalama ko mau whamafula tu. Lawe I peo kia e ngahi kauhiwa ai tau tupu. Ko nau lava mai me ngahi vai whanua muri. Ya peke ngahi kauhiwa keke o e siasi ngahi kauhiwa whakatahataha. O kau ai pia moe vai whanua tonga tapu o nau inasi. Na e iai e ngahi whatongia I he malanga whaeki ane pongpongi ko e malanga o e aho ngofua. Ai na tufai ke ngahi whare lotu e hiva. Tufai ke ngahi whare lotu e hiva. O malanga ai ke nau tolo kau hoi ki whaiwhikau. Pa loti ia o e Konifelenisi o e tau ni. Pea whakao ngai e ngahi kauhiwa. Whakao ngai ngahi kauhiwa. Nau tolo ko nau lava mai me ngahi I whanua muri. Kau maa ki nau tolo ngahi kauhiwa ko nau teu. Ko nau teu ki he kātoanga lahi o e tau ni. Pea I hene pehe o kia I whiawhia ke whakao ngatu. Ko e tau whamafola whahanga tonu e whiawhini. O atu ia he tau radio Walfit Poini ma e whaema. Pehe ki he tau live streaming I he angalilei. Aki nau tolu ko ia nā aku whalawe atoni nā iange. Lawe ia tu ko e whawhi whalanglangi. Ka ko e hau o e whanua. Tamatu I, tamako Tupou ono.
o riwa ki mai me hene tawaha e ot murina. Pea hange koe ku lawe ane nai ki he polo kalama. Koe hau e whanua ko ne whai ai whanofo. Pea pehe ki he Palestini, ko whiri he Konifelenisi. Pea kau whataha mo sikentai lahi. Ko ui, ke na ngā whataha. I he whawaka e Lotu. Tau whamafola whangatonu eni. Ko ongo atu he taure ti o whamalo ia ngā he kau whafofonga. Whafofonga wharearea tonga tapu ua, tonga tapu ono, tonga tapu fitu, tonga tapu walu, peki tonga tapu hiva, tonga tapu hongo fulu, tonga tapu. Hapai i taha ua. Hapai i taha tolu ka o maawa wau taha nima mo i taha ono. Kei whai tuki atu. Ke ngā he wāhenga whiri hono kotoa. Ke ke Oksana ki San Francisco. Kau whataha mo Baby Amato Junior. Api ko pēneri i San Francisco. Whamalo lahi atu ko hia koe ngā hi Tupou mai. Ke mau whamafola whakahanga tonu. Iha ngā hi Ouau me ngā hi polokalama ko ia te mawala whamafola atu. Ihe e taure te o walwhitu poe ni mai whaema. Kau whataha atu. Mo e live stream mo YouTube. Ongo nā tu he ngalu e ahe hawani le hiku reo e whawhango me Saione. Whare lotu whamanatu Centenary uloaki. O e lotu whakaristiane me he siako ve iongo. O wau tataki o e ngawe anga e whiawhini. Ko e Ouau Lotu Huufi e Konifelenisi ko hono te au maua. Taula maa rea motua, mo e kauhiwa wahe kolo uluaki.
Kai tūtō ni ngahi pureanga, kai whakaiku noa ia e awhiana. Kai whakaukau aha tangata o ke taawhia ia e awhiana. Ka kai tūtō ni ai awhiana o taingata. Ko whakaukau o lawi kuonga. Pea taingata. Pea taingata. Ko maumonu ia ngai. Whawhitai a maula maari e. Throughout our journey in life, it's a bit risky. To some, they would say that's dangerous. Allowing the state and the church to come together so close. You keep away from that. Even the missionaries, when they were in London or wherever, they were told, keep away from politics. Just stay put to the word of God. But when they came to Tonga, it's different. The church and the state, they get married. They walk together. Even up to now, where in the world that we have His Majesty arriving to open the conference. Where in the world that Lotangi Filakepa, after the election of the President and the Secretary, General Secretary, this afternoon, they have the election has to be approved by His Majesty. Even towards the end of the conference, the stationing of the ministers by the President of the Church has to be taken and approved by His Majesty. Tupou, Konifelenisi. Ouau whawhetaya eki. Ha mea ke fuofa pehe ai, he ki whanua koe. Kau manawa si whoke a mamani. Na whaiwhai pe kai ke lawa lea Majesty mo si. He kuhowe ki sia. Ka koe mea whatok lalo bea Tupou. O ko apasia o tua be aine a whio pe mahana whare. Nau whaapa be ki he a whiana. Pe mau whawhetai ai eki. O whakoloa ai hoa pe mo e nau o e whiawhini. Pe mau whawhetai. Whawhetai pe to e whawhetai toka maari e uni me ani kotoa pe. Pena e whatonga i pe ia he kau misnare. Ko lotu ai tonga, lotu a Tupou. Tap mo e ne a whio. Lotu ki he eiki. Lotu ki he eiki ma tonga. Ke malu ia Tupou. Ke tauhito tonu a iwi mo e whatangia pa mo e tataki o e whanua. Mau whawhetai ai eki. Kai ke maulawa e mautō whahatano a lotu i he whanuani. Paupe ke mautano ki pōono. Paupe ke mautano ke ulak wha. Tano ke sila pa mo e whuka.
Kam whamalo I he ofeina ai awhiana. Kak pehe pe ai hoa koen. Harea pehe tamatui. Tama vinis kalauni e. Saote mafreo piloreu tuita. Sahine princesi. Snai takala. Hawe ke whanua. Ko vai e ko whila kepa. Lotang. Mahalo eiki. Whawhitai malau maari e. Na mau I tataka matonga. Bea mea e whanua ke tuku pā. Pinisi. Hukalala. O maa pinisi tungi. Bea mau whawhitai. Nau hinga bea ke whalanglangi ai a whiona. Pehe pe pa moho wan. Hono ngāhi nao nao e tala I peho lahi. It's not about us. It's not about us. It's all about you. E huafa peho alo sisu kalais. Amen. Ko e whamarala whatawa e Majesty ke Konifelenisi, wafe o fulmao no. Ko mea te pū, ko eri ki tau tolu ai o tua. Ai o tua au tau tauhi mo tui ki ai. Ko tū ki mua ia, e tau mea ko tōpe. Tonga whanua munu ia, he o tua ake a shova. Ko e tua nai whrala ki ai ulak wha. Ia whatua I ho tau whanua. Ko e o tua mo tonga. Ko oktofia. Tap ki ho awhio. King Tupou ko e tui o tu tonga. Tap ki a kuina nā spau. Tap ki e binis kalauni. Tupou toa ulkalala. Ka maa princess naitakala. Tukua. Tap mo princess I salo de mafleo. Pia lo tuita. Lo tuita ka maa lot vaya. Lot whanua. Lot whilakepa ka maa hoi ki o e whanua. Tap ki e paremia me kau minista. Kau whafonga e wharerea. Me kau whafonga whadiplomatika ngai whanua muri. Ki o mo kau atoa Muhammad Apure. Tap me kau taklot kuto be me ngai Konifelenisi whikau aki o siasi me ot murina. Ka maa e Lotu I tongani. Tap mo skeitai lahi. Mo Konifelenisi kakato. Tap ke kau hiwa. Ka maa kau whakaf kuto be ki Konifelenisi. Ka ata ke u whakahoko atu. Ai whamadala whakatau e Majesty o siasi. Ki Konifelenisi. Hono te au maua. Ai sias wesi lana tau dai nao tonga. O rau ho tau tāpuaki. Me tai haa mai. Ene ui ki tau tolu kotoa. Ki Konifelenisi koe ni. Whaftai kei whalako I whiolerea Tupou ko tau tui. Ka maa kuina nā spau. Whaftai he liwa ki lelei mai. Ai a whiona me tua pureanga he ahoni. Ke mau lotu ai be. Ke malu e a whiona moho whare. Ki mea kotoa be. Pe mo taimi kotoa be. Ko tomua whafungai atu e Konifelenisi. Pe mo siasi. E tala munu atu. Tamatu o tonga, Tupou Yamna ki hoko e whaftai o aho. Na whakolo ai a tonga. Mo I mea awhorelei. Ke ko ngao nono. Ke tāpoki mai ko e shkova mo ne tauhi. Ke whakauro mai e shkova no whafunga ki ati koe. Mo ne alofa. Ke ngai whafunga mai a shkova ki ati koe. Mo ne watu ai merino. Katoa e ngai whamatala. Ke ui mo ngau e siasi. E waha Konifelenisi wha osi ki ahoni. O maa kotoa pe ia he ngau e skeitai lahi e tohi a seninda.
Ito mau whainga maari e pia e conference ke mo tok pakai kiai. Ka kofi e whamao po pe whainga maari e koe ni hangahi mea si. Koe kawenga ngau e siasi. Ko whanonga mai e siasi e taoni me kawenga. Koe mea te pū, koe iari ki tau tolu e o tua. Whakamao popoia e mo ui, pēr mai lot, i teo e hokosia, ai senturi hono wa. O kou futu atu e kawenga, ke uafe uano, uafe ua fitu, koe o tua mo Tonga. O toa e kawengani me koloa na fuake Tupou laki, koe o tua mo Tonga kou tofia. Te ke whaamu, ke toi lalanga fōa e mo ui a ue sirena, age o tua mo Tonga. Mo whamanatu e ngahi visone Tupou laki, ki e whanua mea mono kakai. Ko Centenary ua o Lotu i Tonga. O tau whawhitai e whai whatu e o tua, ki e whanua mea mai lot, pe kakato mai ke taoni e tau e ua ngeau, o i riu kawa e tahi o tua mua, ke tahi kia sowa ke o tua mo ui. Ko tumtumu ia e tau whawhitai, ko tau e ua ngeau e tau lotu ki o tua mo ui, pe ko tau e ua ngeau e kloia e whanua, i he wholofola mo ui, ko e tohi tapu. O ki kai ke whakatangata e whia, o i kātoanga Centenary wā ke sias, i kai. O ki kai lau siasi, ai Lotu me Centenary wā. Ke lau kuhai nane kamata, te ke hae kau taha whamawhora lotu, o tau kau ki ai. Ko lotu, o tau whawhitai ai, ko lotu lei ai Tonga, nai hau mo sisu, pe aku kaunga tonu ki o tau lau maari e. Koe Lotu koe kloa e o tua mo Tonga. Te koe kātoa ngai ni e Tonga ko tō pē mō tau o tua. Tau whawhitai e Tonga ko tō pē. O kulot, te koe tau kātoa ngā whawhitai kātoa e ni, pe ai hoko atu. Whakakau kaua ai kautui kia sisu klaisi. Nai porei ai siasi e tau ni makuhiri. Pe koe hānai ha whakamuoni, ko tau e ua ngeau ai Lotu i Tonga. Ko taha e ngahi kawenga, ko whakaurui kakai mai o tua mohono pureanga. Ko wholoa e whanonga mai ai siasi, mo i tokolahi, maupe, e kau lot whanongo, pe sete ono noa, i he kau lot whehui, pe sete pe whanoa. Nai ngā wei ai tamuani, ke kakatua e Centenary wā, ko liu e tokolahi o kau lot whehui, me pe sete whanoa, ki hiki haka o pe sete ono noa. Pe a holo e tokolahi o kau lot whanongo, me he pe sete ono noa, ki he pe sete whanoa. Ko hiki pe sete wanoa e lot whehui, pe a holo pe sete wanoa e kau lot whanongo. Ki conference ko ni, ko lawa hiki e pe sete ni mga fultup, e kau lot whehui. Pe koe tāpua kia. Kai ke i hoko atu e, ai kawengani, ki he kaha u, pe koe te whito ia ngā whakalau maari e siasi, i he tau hoko atu. Koe lau kotoa e tohi tapu. Koe tāwe ngahi kawenga ngāwe e Centenary wā, ke whotutu e ngahi pōkalama, ke lawa he tō taha kotoa pe o lau kātoa ai tohi tapu, tō taha pe tu oua, mea senesi ki a whakaha. Nai wahe atu e tohi whakawhea ngai e ngahi wahe ki lau whakaha. Pena te whakahoko atu me lau te tapu whakawhanua, mihi ngahi sias whakolo, o whai mihi reti o ma televisione. Koe whainga maari e ke lau, ke whanongo, pea ke mamata, ke tohi tapu kātoa. O ko whamaro ka ti nau tōru lai puke, e whainga maari e, teu ke Centenary wā, ke nau lau, mo whanongo, mo mamata ai, ke tohi tapu kātoa. Koe conference whatau tolu. Nā tau amana ki kamata e whakatau tolu e conference o tau ni, ke whailonga iaki ai Centenary wā. Kai mea pango, o te kakato e ngāwe ke konistutone. O whare mai me comic conference ke troi atu. O kutui, e tu iai hatou tangata mu yange, te nau loto ke whai ke kakato.
Ko ngai whatungia e tua e siasi. O malo i bea siasi mono iwi tauhi. O rahi e langa whalakalaka e ngahi talasiti ka o whainga maari e be a repa tauhi. O whai e ngāwe ki hono whakamahui ngai, to tonu e ngahi koloa tauhi e siasi. Te ko whakamahui ngai e ngahi nau whare i tonga tap, momuri. Kau te kei whakakau ki ai e ngahi wahe whurua i tahi. O iai be me whakafofua ke mawinga kere kere o tauhi mo ngāwe a ki e siasi. Ko konga pe en ko rawa e ngāwe ki ai. O whiunga whakatoa e mahuinga whapanga o e koloa tauhi a e siasi e Centenary ua ko ni me ononge au mahiwa miliona ni makilu ua mano hiwafe ma ononga fulu mahiwa. Ko hapot ngāwe ki muri. Kai aha whangata ke tauhi loto e Konifelenisi ko ni ko tauhi o ngai wahe whanua i muri moho tau kakai o lotu i muri. Ko hinga rahi be ko e waa mama o pe mo kehe e ngahi lao e ngahi whanua o tauhi lotu ai. Pe mahalo nā ko taimi ke whakaukau e put ngāwe ki muri ke whakarahi ne toka ngā moene ngāwe ke ia iaha put ngāwe ki muri. Kai tukpe ke Konifelenisi ki hoko atu ai tokang ki ai mo e poate ki muri. Whasi koe whamalo. Ko whamalo ki o tua e tokoni mo tataki ke whakao koe whatungiani. Pe ke siasi e kei whalala mai ke tauhi laka ngani ke tau kohiri pia mo e tauni. Ko whamalo hi atu ki a whiona Tupou pe mo kuina nasi pau. I tataki mo e whakaloa o e whanua pia kawai mo e Lotu. O kei monu ia e siasi e vahe mai e a whiona mo e hoi ki o whanua a ngahi tofi a ke whai e tauhi Lotu pia kumau whakamaro atu. O ko whakamaro ke paremia mo e pureanga, ngahi kautaha whakapureanga mo i kai whapureanga ka mai ngahi business e tokon kotoa pe ko lawe e siasi. O whamaro ke skei tarahi e tō whatungia kotoa pe ko maanu ai e whanonga o e siasi ki a honi. Amsia koe ne ke mei hikuna. Kai whataha me kau whaifkau e mālolo he tauni, mālo whau e ngāwe. O whamalo ke siasi whikawaki, ngai ke siasi ngāwe whikawaki, ke ngai Konifelenisi o muri, mālo ho mou kei puke atu ki mautolu e whanonga, o tau whai he tui, pe tau kautaha katoa ai. Peke kau whaifkau me kau whafonga, me kakai kotoa pe o siasi, mo e whanua, mo e Lotu, mālo ho mou ofa mai, mo tokori mai. O whaosi o kuang o whamiri, e tahu iau tai maari ai he mui, ke lawa e whatukiani, e tau whakoloko ni. O tala munua ke whataha e Konifelenisi ke tauni, e mo e kamataanga o e Centenary ono tolu, o e Lotu i Tonga, whakapapatu, presidenti o siasi. Lava ia e whamatala whatau e tata i Paisteni Lolotonga i sia Wesleyan tau atai na Tonga. Whewhikau toke tāte vita koloa i hawea. Hoko toi pia ke antema, ke kau a maman kotoa te.
tap mo e awhio e tai haa mai, i o tau lotolotonga. Tap ke ne awhio ke i Tupou ono, hau o e o tonga. Tap ke Palestini, ka kokore ke huufanga he whakatap, ka kato, na as whakahoko atu me muani. Ka ata ke whakahoko atu aeola o e whiri ki he Palestini, ka mo skeitai lahi, aisiasi. Ko e ola ki he whiri o e Palestini, ko whiri he Konifelenisi ka kato, a whaiwhikau, toke tā te vita koloa i a Havea, ko e Palestini o e siasi. Ko e whiri ki he skeitai lahi, aisiasi, ko whiri i he Konifelenisi ka kato, a whaiwhikau, a di whireti, a tiola, ko skeitai lahi, aisiasi. Nisi kakato. Pe foki ka nofo e ene a whio koe hau o e whanua. Tamatu i Tupou ono. Moi seketai lahi o Konifelenisi. Whaiwhikau an whireti a tiola. Ko lawanere ia e Ouau whanofo e ne a whio. Hoko ta vike tata ik Palestini. Mo himi tolungi au hiwa noa. Ia whio ko whapukai atu ai Conference, ko malo, e toi whanofo, e o lakanga koeni, ke hoko atu e na ngawe, ke tauhi o siasi. Ke whai ai be tala ofa, ke tauhi ai koni stutone, ke malu ai koni stutone, ke whakaangon ke iwe lau maare maani ni, mo whakahino hino e tohi tapu, ke tauhi aki ai siasi. Mau whamalo atu. Kore mo mea ke tau whai, ai hiwa e tui, koe tau lotu ia, mai nea whio, tolungi au, hiwa ngofuru e himi, tolu hiwa noa. E tua mafi, poto pe au niu, tuio universi, hau e ngai hau, e sihova, mea mai e mau punou, e ke tari e mau lotu, o malu ia Tupou. Toko kene mafia ene ngawe furibe. Toko kene monu ia hoko ahope. Toko no ngai whiri
ke mo vete pe, tuku e nau tu ni, ke ririu ke vare pe. Eiki aike wholoa, ange moa ngai tau, tau whetuku hakoloa, tauhi ho mau hau. E si hova, mea mai e mau punou, ke tari e mau lotu, o marui a Tupou. Meivo. Te tau whai, ato e whafo au e tau Konifelenisi, moho tau o tua. Te Konifelenisi, moho o tua. Ke tau Lotu. E tua mafi, ai a whiona au tō kia e loto kotoa pē. Pe tokai mānanga ke ngai hori kotoa pē au mau loto. Pe uki kai ha mea e tahe fufu nā ki mea whiona. Ai ke maa e ngai whakaukau o mau loto, ai ke iwi e lau mare maa nuni. Kai hau e mau ofa ki ha whiona. Ke tau e mau whranglangi ho hofa maa nuni. Ia Jesu Christi ko mau eiki. Amen. Tau whanonge wholofora me sire dai lahi. Gospel no hikto e sione, o fulmani mai wahe, raki he waru e konga. Ko au, koe waine mo nia, te koe tamai, koe tauhingo e ia. Longa hawa ia te au ki kai fua, o kune motuhi ia. E longa hawa au fua, o kune au hani ia, ke asili ene fua. Ko mou tafe sinoi vai en ki mou toru. Koe mea i herea ko whai kia te mou toru. E ai ke mou nofa mau ia te au. Mou au ia te mou toru. Hangea kui kai ke wha fua ai waa ia te ia pe. O ka pau e kai nofa mau i he vai ne. Pe he fok. E kai te mou lava e ki mou toru. O ka pau. E kai te mou nofa mau ia te au. Ko au pe koe vai ne. Ko ki mou toru koe ngahe waa. Koe au nofa mau ia te au. Moau ia te ia. Ku fua lahi ai toko taha ko ia. Hika mawa e moau. Au i kai te mou whai ha mea. Kai hataha ne i kai nofa mau ia te au. Ne li ake atu hange koe wa ana. Ia ne mai. Iau nau tāna ke ngahe mea pehe. O laku ki hea whi. Pe au kuvela. Ka pau te mou nofa mau ia te au.
Ka pau e nofa mau e ngā hirea i a te mō tolu. Ka neonga piko haa te mō loto ki ai. Mō kore. Ia e whai ki a te mō tolu. Ko mea ko ia ko whakalang langi i ai ai ku tamai. Ko uhi ke iku ki ho mō fualahi. Mō mātua ki hoko. Ko kauako a aku. Amen. Si kainga. Ko mō i whakaristiane ai o kui ki tau tolu ki ai. Ko mō i a Christ. Ko ne huhu i mehe anga hala. O whai ho tau whakatapui i tūnga i a te ia. Ko mō i ko iau tau hū ki ai i hono whakahū ki tau tolu ki he komna ni te Ouau. Ai au hoko ai ha tau eiko sisu Kraisi. Ko tau fotu aki. Ai nā ne whakamoni ki ai aki hono taa o nā ke hoko o tuuloa ke tai ngata. Koe konga e taha e komna ni teni koe traofa ai o tua o whakakakato eia i a tek tau tolu. Ai mea katoa pē nā ne whakahaa ia Christ Sisu koe taki mua mo whakau o e tau tui. Pea ko kei tūla hoko ai ne traofa. Pea ko tau ilo pau ai ne lerei ko ia mo whakamoni ai ne keresi i e tau mo ui me he aho ki he aho. He konga e tau tuu mo whakapapau. Ei kai te tau toi mo ui whakangata ma tau toru pē. Ka te tau mo ui maana. Ai nane o whai ki tau toru. Mo whaki e ia ma tau toru. Ia ui ki tau toru ke tauhi ki ai. Kai whakakakato ai ngāhi kaweinga kotoa pē o ene haere mai. O tau whakafo ai pē tau tukpā whakatāpui ki tau tolu. O whakatewhito ki he tau unu ki he tēpire ai eiki. Kai he ahon. Tau whakatewhua whakataha o hangeto koia. Nai whakatewhua ai mua e tau ngāhe mātua. E tau whai me loto whiawhia. Mu whakamāto ato e tau whakafo. Ai kovna ni te nai whakamau aki ki tau tolu. Ki nau tolu. Mo eni o whakamau aki tau tolu ki he o tua. Ko ia e whunga e tau manatu ki e ngāhi alo ofa e o tua. Pea mo e whakatua merie o ene ui. Ki tau sivi mua ki tau tolu. I e māma hono laumari e. O tau ilo e mea na tau vai ai. Moia na tau tono no ai he tau tui. Pea mo e uhinga e komna ni teni. Ke tek tau tolu. Ke tau toi whakafo ou, e tau whaki ki tau tolu ki e o tua. Koe lotu whakangei o e o tua. Ke tau lotu. Tau hangahare mua ki he tamai, ai o tua e ofa, ai e nane whakatupu ki tau tolu. Ai ne awhio tauhi mo puke ki tau tolu, a ke ne ofa tai ngata. Ia omi kia te tau tolu ai māma o ilo i hono langi ia i he fofonga o Sisu Kraisi. Ki tau whakalangi mua i he kresi a tau e ko Sisu Kraisi. Ai a neonga e mahu ta whea ka nei hoko masiva ko hui ko tau tolu. Ai a nei alufano whai rei mo mlanga e ongong rei o pureanga. Ai a nei tango fua wa uki he mate. Io ai mate i he korosi. Ai a nei pekia mo ui tangat. Ai a nei whakawa i matapao hewani ki e kau tui ko toa pe. Ai a ku awhio mi he tōkup tō matau e o tua. I he langi ia o e tamai. Tau whiawhia mua e whiohi o lau maari e maa ni onia e ki. Koe mauanga o e mo ui. Pea kutupu ai o tau whanau i ki he whamiri o tua. Pea tau hoko o ngāhe kupu e sino Kraisi.
Ko ni whakamoni o whakatonhia I ki tau toru. Ko hono poto o kune ako ne kina ki tau toru. Ko hono iwi o ku whakakau kaua ki tau toru. Pea ku ke tatari ai pē ke whai o mahulu atu. I he mea kotoa pē te mau tangi mo tau tapa ki ai. Whai ki lotu whakalongo. Koe lotu whawhetai. O mea hake o runga ke tau whawhetai ki ho tau otua. He lo lahi o ni ngahi alofa. Ke tau lotu. E o tua koe mauta mai. Koe matawai o le rei kotoa pē. Ko ke alofa hawhi I tau rau ke te mautolu. Koe kai ngata pē he tau pē koe na ko alo atu. Ka e ngahi tau kotoa pē o e mau moui. Wa te mau whaftai. I o alofa ngongofua. Ko whawhono aki ho mau ngahi aho. Te mau tū tai. He taimini mo e wheituni. Ko ke o mo e uhinga. E ke whanofo ki mautolu. He mamani o ku whonu I ho langi. Ko ke whakawhie maari e ki mautolu aki ho mau ngahi. Kai ngā ofi. Ngahi kau mea. Pea ko whai ho mau tauhia I he nima. Mo e tokanga. A ho mau kau ngā whanonga. Ko ke tuku I ho mau loto ke mau viviri atu ki a whiona. Whataha mo whaki mai ho merino. Ko ke huhui ki mautolu. Pea ui ki mautolu ki ha ui maarunga I a Christ Jesu. Ko ke omi ki a te ki mautolu ha whainga maari e. I he whiauhi o lau maari e. Pea mo e whakamooni o siasi. More he mau situ o mea te koe. Pai ho kātaki wholoa mo e moho koe. Pai ho kātaki wholoa mo e mohu o ho keresina. Ka more mo tolu whainga maari ke turu tui. Ai kai pa mo mea pe ki laro. E tau vete tau ngahi angahara. Ki tau taktaha siwi mua ki tau toru he a o tua. E tau vete whakamāto ato e tau ngahi angahara. Mo whai tokanga I ho tau loto. E lia nā tau kāka e ki tau toru. O tau tua awhanga I mehe ene a whio. Ke tau lotu. E o tua koe mauta mai. Ko ke whotua whaunga o moui mautolu. I ho alofa ngā. Mau vete atu mo loto whakatomala mooni. Ai mau tōtō ohi ke ako mea te ia. Ai mau whakatau pīkoi ke mui ke te ia. Ko ke wholawhola mai o ui. Ka koe kai te mau whakaunga atu. Ka ko mawha mai ho ni mā ke te mau tolu. O whau I o mau kaunga whanonga. Ka ko mau whakatare I pē. Ko lahi e mau tāpua ki. Kai si e mau whakawhitai. Pea ko I kai ke mau ke I tāu. Mo ofa o ko I kai ke ririu. Whamore I ki mau tolu. O mau tau tapa atu I he masive o e mau fotu I ho ao. I he moko te ila. I he moko te ilo mo e siokita o e mau ngahi lotu. A e mau whakatae kuhaa. Mo e mau siake e whiohi. Mo e ngahi maunga keresi. Te mau ilo. Aho o ngahi whunga. More I ki mau tolu I ha mau inoa, ha mau taimi. E ko ha mau ngāu e hala aki o mau ngahi tufaka ngā.
More more ki mautoro e kai ke mauloto ke I kuna e kovi aki ai rerei. Ai mau holomui me he kolosi. More more ki mautoro I he tai e mau whahoko. Ofa ke au atu ko uhi ko ki mautoro. Pea ko mautokanga whamama pe. I ngahi whihala ki mo ngahi mama. Nei kai kautonu ke te ki mautoro. More more ki mautoro I he mau pipiki. Ki ngahi mea ku wahe wahe ki mautoro me he kakai ke he. Ia moe mau whakatupu whaingataa o e mau nonofa whakataha. Pe I he riaki. Ke mau tokanga ke mau ngahi tuuni. Ko I kai ke whakapoto. Moe mau wawe ki he tari whakahara ia I hakakai. Pe ko haa mau tōohi I he tari. Oha kore whakamore more. Ka pau ko te kia I ke mau kamata hafuaki. Ka pau ko mau tauhi o mau loto. Haloto mamahi ki hataha. Ka pau ko te kia ke mau whai ha whakarerei. Ka pau ko mau whai wawe ki ha tautea o e kau whai hara. Ka mau whai tuai ki he whai o e whakamore more. Ki tau takitaha vete whakalongolongo. O whai e tau kore whakamore more. Ki he o tua. Alo o mai ke te au e o tua. O ange koe mohu. Oho alo o wha ongongo fua. I o whakatatau ke lahi. O ngahi whai manawa o wha. Ke toka e ku ngahi mau lao. Ke mātua ki whamaa e ku ngahi whai kovi. Ke whamaa au mihe e kuanga hala. Whatupu haloto maa e o tua. Pea whafo o aki. Halau maari e totonu ia te kita. Raksione vai raki vesi ni maa ki hongo fulu. Ko e ni e whikauna mau whanonga mea te ia. O tara kia te ki mōtolu a eni. Ko e tua koe māma pe kui kai hamo moi whapouri I he ne a whio. Ka pau tau pehe u tau whio hi moia ka tau whau e he pouri. Tau loi. Pea kui kai te tau whai ai moni. Ka pau tau whau I he māma. Pea u tau whiohi. Ai taha. Moe taha. Pea koe ta o sisu klais kono alo. O kune whakamaa ki tau tolu. Me he anga hala ko toa pe. Ka pau tau pehe o kui kai ha tau anga hala. Tau kāka I ak tau tolu. Pea kui kai ki a tek tau tolu ai moni. Ka pau tau vete tau ngahi anga hala. Koe ne anga whakamoni tala o wha. Moe ne anga whaito tonu. O kuna kau ke na whakamore more tau ngahi anga hala. E ke ne whakamaa ki tau tolu. Me he whai hala furipe. Ka pau tau pehe koe kai tau whai anga hala. Tau pehe koe loi a ene a whio. Pea o kui kai a tek tau tolu a ene whorofora. Mou mea be lalo tau hiwa e tolungi au walangu fulmaa walu e himi. O iau e ofa e o tua kune fuka pu iau. Alui mui pe mumua to hema ma to matau.
mai vesi whanongo hoku atamai o tukumua haueri fia o sisu o gureo mai o hai ala o fia. Maana I taimi mo I tānit, e kai tene tai tokanga, pe ngalo ene tamasi. Ke mo mea hake, ke whai e tau fuakawa ki o tau o tua. Ke whai e tau fuakawa. Te koe nisi kai ngā whaanga, ki tau ununu atu mua mai loto whakapapau, o whai e tau fuakawa ki o tau o tua, pe tau ai e hamonga o klaisi ki ari tau tolu. Pe koe ai hamonga ko ni ki ari tau tolu kuhinga ia. O tau mātua ki loto whie marie, ke ne whakanofu ki tau tolu ke potu, ke tau iai, moi ngāwe ke tau whai, pe ko ia toka taha pē au ki ai, ho tau whakatu marie. O kulahi a ngahi ngāwe a Christ ke whai, o whai ngofua e nihi, pe whai ngata e nihi, ko nihi o kulangi ia, ko nihi o kulumai, ko nihi o koa mo tau manako, whakai nā tula, mo tau toka ngā, pe koe ni e whakatau whepaki mo tau loto. I ni e whakatau whakawhia maari e ki a Christ mok tau tolu. Kai e ni e kai hoa mo I whinangalo o Christ tu ke o ka pau te tau whakasi ka ki tau tolu. Ka ko iwi ke whaia ke ngahi mea katoa ko ni. O pau ke omia I a Christ. O kune whai o tau whakaukawa. Koe ke tau whaia e whakawa. Ai o tua ko tau tolu ia. Tau whamau mua ho tau loto ki o tua. Pe tau whaia e tūtui ni e whunga hono iwi. Ke oa nā tau tue holomui. Ke whunga e tau teu ki ai. Tau whairewa he taimine tau tukulolo. Tukulolo ka kātu ki a te ia. I he loto whalala mo oni. Ke ene keresi. Pe ne ngahi tala o wha. Mo tau tūlutui he whukilalo. Whainga maari o tūlutui. Pe kai pa ke mea hivo. E I koe o tua ko te mai tai ngat. Ai e ko ke ui ki mau tolu I a Sisu Christ. Ke mau kau ngā inasi e whakawa mohu alo whani. O mau ai ki mau tolu mo e fia. Ai hamonga e talango fua. Pe ke mau kau tuunga he mau ofi ki a Fiona. O bibiliat. Ke ilo I ho whinangalo hawa. O kai ke mau kei o mau tolu. Ka o kai a Fiona. I tau lau whata. O kui kai te kei o Ouau. Ka o kai a Fiona tō tape. Tuku au kia potu te ke whinangalo ki ai.
E whatua whata moia te ke hoi fua ki ai. Tu mai ha mea ke whai. Tu mai ke fua si a whia maari e. Tu mai ha ngau e ke whai ma au. E tuku pe au o e whai ha mea. Kohi ko koe. E haa ke ki kohi ko koe. Pe whakatoa ki lalo kohi ko koe. Ke whonu pe maha. Ke mau mea kotoa. Pe ikai mau ha mea. O ko ulova atu ai mea kotoa ki ai te koe. Mo whai te riha. Pea koe ni e o tua whonu he lang lang ia. Koe ta mai alo. Lau maari e mau ni oni. Oku koe. Pea o au. Ofa mai eki. Ke pepoki he mani. E meni. Mo meha ki olunga. Tō mua hombo ngahi loto. Ki tau whawhitai mua ki he iko tau o tua. O tau mo tu tonu pe ka tau whatoki atu tonu ke whai. Ke mau whai a o mea o sino eni. Mo toi no kai mea o sino eni. Mo toi no kai na babu do. Ilonga mo whai ke he. Whai a go whamanat. This is my body, which was given for you. Take and eat in remembrance of me. Hira o moe na te toa i pū, e hiri na pasta ia. Na neanga ki nga tōna me. Kōk koto e, ko tōtō e whakapō. Mo win koto e me ai. Ki mawai e whakamore more. Ka tokoni e whronga o tau whai. Ki e mo i tangata. I loa mo whai e. Whai po kōk whamanata. Amen. Hange ko ia ko whaangoa tuane na iange. Ko e tataki tangata i paste no siasi ka Majesty talahi Konifelenisi. Ka peki he ongo whaiwhikau sea. Whaiwhikau pure ngai mai whanua. Kau tare ki tama. Ko mai pure o sia tau tai. Presidente ako. Pia mo kina tolu ki he tamu ao sayone. Ko e kau whaiwhikau hoko. I wawau ki whahahake. Pefo ki moha pai ki he whahihifo o sayone. Ko Amerika mo Hawaii ke toke lau o sayone. Pefo ki Nuku'alofa ki he te nit whahihifo. Pe koe kau whaiwhikau hoko i Australia ki he te nit whakahahake. Ouau top tapu e sakarmeni te oho moha iki. O tonga whahoko e Ouau top tapu ni. Hire hike tau mawha. Whawe mo ho iki. Whawe a te conference kakato. Ke mo mea mai. Ke whapau e kovinare te me whokawa ko tau whai. Ke ai o tua ki tau tolu. Pea o tau tolu. Aho tau o tua. Maro pito. Pai mā tau hiwa. Hange ko ia kua ngona tu he tau whamawhola. Ai
whaafe ko whahoko me tangata i Palestine o e sia Wesleyan tauatai na Tonga. Whawhikau toke tā koloa ia hawea. Hoko i he lolotongani. Heke taumawha ina fio. Tamatu i Tupou ono. Kau whakahadape mo e tama prinis kalau ni. Prinis Tupou toa ulkalala. Tahine princess kalau ni. Princess Naitakala. Those of you who wish to partake in this gift of life, please come forward and receive the Holy Sacrament, the offering of God for His people. Miamai. Sino tawagina fuako tawdol. The body of Christ which was given for us. Take and eat in remembrance of Him. Likewise, the blood of Jesus poured for all of us. Drink it. Take it and drink it in remembrance of Him. Sino tawagi na fuako higog taptol. Utoy na kai. Tataay na to inu. Katagat kau five kau. Kiyang paritolo. Tokonyat ke kakayo gitua. Kau ya? Kau five kau. Kau five kau. Mukata ke paritolo. Itokon ke kakai. Malo. Sino tawagi na fuako kong tawdol. Kaya maano tataa. Mumiamay.
Ona tu hiku kure o me he whare lotu whamana Centenary ula ki o Lotu. Ouau sakala miniti o mohe ai eiki. Ouau top tapueni. Tataki he tangatai pastene siasi pe ki he sekretai lahi. E whemau kia ia o ngō whaiwhikau sea. Kau whaiwhikau pūre wa whanua. Ua kau tare kita. Pege pūre sea tautai. Pea koe whaunga iau whahoko aki I he whiawhini. I he tāmua o Sayone o I heo mai whunga a. O I heo mai whunga a. Ma ue o wau sakalameni te o moe ai eiki. I heo ngō whare tolo. Pe whoki ke loto whare lotu. Mai no be koe palani me whotutu e whiawhini. Kohi koe tokolahi o kinau tolu I he whanua. O ikai ngau e pēa anga mahini, tā mua e Sayone, he orita e a wahe wahe. Ka kukau whataha o whare tolo, ta whakawhaka hahaki, ta whakawhaka hihifo, e go ismaua I o ngo te niti. Pē whoki ki he tā mui o whare lotu, ta whakawhaka toke lau ia. Ki he palasi whatui mo si a ko me o ngō.
Ki ai whare whakatolo lahi ai. Oku hoko atu ki ai. Ai te pire mo o rita o Ouau mo Sakalameni te oho mo ai e ki. Ko ta hai ngahi palani me ngai fotutu ki he ngahi Ouau lalahi. O ahoni me ka toanga ko ia. E he wahi whanua tonga e tapu. O kai whake ngahi te niti, pe kai ngā tai i he ngahi whare tolo, takai. Oa o ki ta whakwha toke lau, ta whakwha hake, whai whatongi at koni me ta whakwha hi fo. Pe ngahi te niti tua, o si mawai a no screen. I ngā screen koi ni o ko tuai, ai whai whatongi a koi a i Saione. Me he tangatai pasteni me tamu a koi a whare lotu. Ai a ko ikai ki nau toe whia mau ke nau o mai ki whare lotu ke nau mamata mo wakai ke ngahi whatongi a hoko ai. Whatonga te whitoani ke ngahi pōhi wa. Hoko le lei i he ngahi whatongi ani. Ahono whakaata ke ngau ea ke ngahi mea ngau e whaka teknolosia. Koi nasi ai i he whawhi ngau mai ai Sakalameni ti. Ma mo wai ni kon mau inasi ai kalau ki mau tolu ai kau fa mafola ko mau inasi ai pe tu fa mai ai ma mo wai ni fa tai ki nai a fa ko lo ko mau la ai fa mafola mo ka ngau ai broadcom.
Pokoknya malu dah untuk yang kelas susu. Kau mai mas berbuat, tamai alu belau mai mas ni. Yang dah untuk be, orang ada. Amen. Koe lava kakato ia e Ouau. Mahu inga mo whakahistoria o e whiawhini, no Huufi e Konifelenisi kakato hono te au maua. Lava kakato e mo e whanofo e tangatai Palestini, whawhikau tōke tāte vita koloa ia Havea, toi hoko ato e whai whatongi a, i he whai tau wha Konifelenisi, wāwhe maua ono, wāwhe maua fitu. Pe fogi ki hono whanofo mo iske tai lahi e Konifelenisi, whawhikau ariwharete a tiola. Hoko ato e pe mo e whai whatongi a whakasekretari, i he whai tau wha Konifelenisi, wāwhe maua ono, wāwhe maua fitu. Ngahi o wau o e whiawhini, malama lelei a hono whamafola atu. I reti o walfitpoini ma FM me Lotu Nuku'alofa, kau whataha atu mo tau reti o waluhiwa pointaha, pe foki ki live stream i he Broadcom FM 87.5 broadcasting, mo tau YouTube. Malama lelei e ngai whamafola koe ni i he Tupou mo tokoni whakapā ngai ni. Ai potungau ke ngai ngai whalotu whanua, ai iloa koe mia. Pepe ke kau whafofonga wharearea koe ni. Tonga tapu ua, se misika. Whafofonga wharearea tonga tapu ono, whane fitu afe. Tonga tapu fitu, Paula Piveni Piukala. Tonga tapu valu, Liam Sisfa. Tonga tapu hiva, 17 Tomo ua. Tonga tapu hongofulu, Kapelieri Lanmata. Hapa i tahaua, Simone Kaptaua Vuki. Hapa i tahatolu, e safe Latu Hema. Wawau tahanima, toke ta alan tangitau. Pe foki wawau tahaono, toke ta Viliami Waske Latu. Wamalo lai foki a Oksana, siu alai moana, hefe kau tatafu. Tota koe ni o kune i he moenga o e whaingata ia San Francisco, i he tonia, ai ngai whamafola. Toto te whitoen ke ngai whatongia, whalau maari e tau wharelot saione, whamana Centenary ulaki o e Lotu. O ku ikai koe toki Konifelenisi eni, kana e kau mai ai tō tahani. Pehe ki hono family, i he Tupou ke tau ngai whamafola. Whahoko ai Ouau whamafola koe ni, mea Oksana si walai moana he whikau tatafu. Koe ne manat meri e ki he ne kui. Ka koe tangata iki whaiwhikau ko ne tatau mai he whanonga ana. Whaiwhikau siao si tapa tautai palu. Pe whoke whamalo ki a Baby Amato Jr. Ki api ko penieri San Francisco, Amerika. Whawhetai pe ki o tua ni ke omi hakakai ke nau tokonia. Ai whamafola o tau reti o walfitpoini mai whaima. O tau live streaming i he Broadcom FM 87.5 broadcasting. Kau whataha mo tau YouTube. Pe whakateke mo tolko tau pe mo whanongoa me o Murina. Mau tai leleia ki mo tolko tau pe te mo tokoni.
ko hia ko whakaukau, ki ona whamafola atu ai ngahi polokalama, ke tau inasi ai, i he whamanatu o Centenary honoua, o e hake ai lot whakaristiane. Kau whataha tfoki, pia moe wike hei lala, na ki nau tolu ko ni, ko nau ofa mai ko ni. O ki kai i he Konifelenisi pe, au malawa ke kau whataha pia moe wike hei lala, e nau pou mai, ko hia ko e whamafola. Whamalo ia foki. Ai kau honga au e poni, ki a Tupou rea, a ma pita takafua, e whaita. Pe foki ki he totana ni o me ngahi ata me loto whare lotu, ko whiria paea pepe ki he teknolosia, ko tau inasia i he poni. Ko au whirisonu whina anofo, te mau tatau atu he me he whare lotu, whamanau Centenary o lotu, me sia ko veiongo, ka tau foki e tau whamafola, ki he tau reti o, ki he Wiki Lani House. Malo abito mou mea mai, ka mou mea.